Shubor nakaslem jong unongsan hima. Armut kirang ba kila mensau, hadian bakawai na kijaka syong Hamadan Third Ground Polo, kala kalem ha kajan miet jong kakatsau tarik unay lur. Kani ka jingja kala jaha kapor ba Kamaulay Sports Club, kalayo bantep ya kagul ka Baningkong, persya ya Renti United Football Club, ha kalempong yelek ka Shillong Premier League, bala penyat da ka Shillong Sports Association. Katay ka jaka syong kaday ka bala syusyna da kisiet, da ka Shillong Sports Association, na kabantaban aylad ya kipat ba kibawan sakhi kijing yelek kay, jong kani kalempong namar kamadan ha GN Stadium, bat kamadan First Ground kidangdan ha pedeng kajing maramot. Hagati kajing yakun Kamaulay kala job hadu san lanot persya ya garanti na kabantaban ya ibat ya kakardan bahakli da kabakamay katsan point na kilay sin yakun. Sabon kak kan suara no. Naik kat sikli. Naik kat kan. Nomor di tak lagi. Kai dilayang. Bisa mulai. Tangan pun yung ada man pa siya ni. Mulai mau doang. Betul na yun na.